ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቲክቶክ ቤተሰቦቼ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ሸር እንድታረጉልኝ በሉሉ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። እናታችሁን የምትወዱ በእናታችሁ እጃችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ከላይ የምታዩ ሁለት ግለሰቦች አንዷ ሟች ናት፣ አንዷ ገዳይ ናት ማለት ነው። እቺኛዋ ሙልዬ ታፈሳ ትባላለች፣ እቺ ደግሞ ነሲባ ትባላለች። የጅማ ልጅ ናት። እቺ ደግሞ ሟቿ የወለጋ ልጅ ናት ማለት ነው። እና ነገሩ እዚህ የተፈጸመው እዚህ ሳኡዲ ውስጥ ነው። እባካችሁን ሁላችሁም ሸር እንድታረጉ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው። ነገሩ ምን መሰላችሁ? እቺ ጓደኛው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ጓደኛሞች ነበሩ። ከዛም በሆነ ጊዜ ይጣሉና በሆነ ነገር ይጣሉና ይለያያሉ። እቺም ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው፣ እቺም ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው ማለት ነው። ከዛም በአንድ ቀን ለዚች ለነፍሰ ጡሯ ሴት ትደውልና ይቺኛዋ ገዳዩዋ ማለት ነው ትደውልላትና በቃ ይቅር ብዬሻለሁ፣ አሁን አንቺ ነፍሰ ጡር ነሽና በቃ ይቅር ብዬሻለሁ ትላትና ይቺ ገዳዋ ኬክ ይዛ ወደዚች ቤት ትሄዳለች ማለት ነው። ወደዚች ወደ ሟቿ ቤት ትሄዳለች ኬክ ይዛ ማለት ነው። ከዛን ይቺ ደግሞ ከሁለት ጓደኞቿ ጋር ነበረች ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከሁለት ጓደኞቿ ጋር ነበረች። ለመውለድ ደግሞ 5 ቀን ብቻ ነበር የቀራት። 5 ቀን ብቻ ለመውለድ ማለት ነው ደርሳለች። ገባችሁ? ከዛን ኬክ ለሶስታቸውም ትሰጣቸዋለች። አንቺ ቢ ስትባል ግን አይ እኔ አልበላም እናንተ ብሉ ትላቸውና ሶስታቸውንም ኬክ ሰጣቻቸው። ከዛን እነሱም ሶስቱ ያው እንግዲህ እንግዳ ይዞ የመጣ ነገር ነውና በሉት ኬኩን ማለት ነው። ከበሉ በኋላ ግን የተፈጠረው ሌላ ነገር ነው። ሶስታቸውም ራሳቸውን ስቶ መውደቅ ጀመሩ፣ ወደቁ፣ አረፋ መድፈቅ ጀመሩ ማለት ነው። ኬኩን የወሰደችው ይቺ ገዳዋ ለካ ምንድነው መርዝ ጨምራበት ነው የወሰደችው ማለት ነው። ይቺኛው የእውነት ከልቧ ይቅርታ ያደረገችላት መስሏታል፣ አመነቻት። ይቺ ግን ቂም ይዛባታለች። እንግዲህ አስቡ፣ ይቺ ነፍሰ በላ ማለት ነው። የእውነት ሰው እንዴት በዚህ ልክ የፈለገ ነገር ብትበድላት እንኳን እንዴት ነፍሰ ጡር ሴት ላይ ይጨክናል? እንዴት ሁለት ነፍስ ላይ ሰው ይጨክናል? በእግዚአብሔር እውነት በስማም ለመውለድ 5 ቀን የቀራት ሴት ልጅ እንዴት ነው? ምን ጭካኔ ነው ይሄ? ከዛን ኬኩን በሉ። ከበሉ በኋላ አረፋ መድፈቅ ጀመረች፣ ወደቁ፣ ሶስታቸውም ወደቁ። ከዛም በኋላ በወደቀችበት ቦታ ይቺ ገዳይ ምን ታረጋታለች? በሆዳ ደፍታት፣ ነፍሰ ጡር ሴት ሆዳ እንደዚህ የወጣ እንዲህ ድፍት አድርገት ወገቧ ላይ ቁጭ ብላ ታላግጥባታለች ማለት ነው። ወገቧ ላይ ቁጭ ብላ ትስቃለች። በቃ እንደሌላ ነገር ነው የምትሆነው። ሁለት ጓደኞቿ ሌሊቱን ሙሉ የታመሙ አድሮ ጠዋት ወደ ሕክምና ተወሰዱ። መርዙ ተጠረገላቸው። እነሱ ናቸው እንግዲህ ይሄን ሁሉ የሚናገሩት ማለት ነው። በቃ ለሷ መከላከል አልቻልንም እኛ ራሳችን ስትወርቀ ነበረ፣ ግን እንደዚህ ያረጋቻት ነበረ ብሎ የተናገሩት ደግሞ ጓደኞቿ ናቸው። ከሷ ጋር ሁለት ጓደኞቿ ነበሩ። እነሱ ተረፉ። አሁን ሕክምና ላይ ነው ያሉት እነሱ ማለት ነው። ይቺ ግን እንደዛ ካደረገች በኋላ ምን አደረገች? ባሏ ስራ ላይ ነበረ። የዚች ነፍሰ ጡሯ ባል ስራ ላይ ነበረ። ለሱ ደወለችለትና ያለውን ነገር ሁሉ ነገር ነግራው እሱን ጠርታው እሷ ከዛ ቦታ አፕስ ብላ ጠፋች ማለት ነው። ጠፋች። ከዛ ከቀናት በኋላ ደግሞ ልጆቹ ወዲያው በስሜታዊ ሆነው ሙባረክ የሚባል ልጅ ጋር ሄዱ። ለሱ ሁሉም ነገር ነገሩት። ይቺ ነፍሰ ገዳዋ መጣች ላይቭ ላይ መታም እንዳወራች አላውቅም። መጣች ላይቭ ላይ ፎቶ የተነሳች። ይሄ ፎቶ ራሱ የተነሳው ከዛ ከላይቭ ላይ ነው ማለት ነው። ገዳዋ ይቺ ናት። የጅማ ልጅ ናት። ስሟ ነሲባ ይባላል። ይቺ ደግሞ ሙልዬ ታፈስ ትባላለች። የወለጋ ልጅ ናት። እኔ ሰው ልጅ እንዴት ነው በዚህ ልክ የሚጨክነው? ኧረ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ይቺማ የሰው አውሬ ናት። እውነት አውሬ ራሱ አይገልጻትም። እንዴት ነፍሰ ጡር ሴትን ልትወልድ 5 ቀን የቀራትን ሴት እንዴት እንደዚህ መርዝ ታበላታለች? እንዴት? ኧረ ወይኔ! ኧረ ምን ማንሰማው ጉድ የለም። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እና እባካችሁም ሁላችሁም የዚች የሟቿ እናት ደግሞ ይቺ ልጅ 10 ምናምን አመቷ ነው እዚህ ሳውዲ ከመጣች። አንድ ቀን ቤተሰቦቿን አይታ አታውቅም። እናቷ አሁን ሰው ወደሷ ቤት ለቅሶ ሲሄድ ሂዱ፣ ምን ሆናችሁ ነው? ሂዱ፣ ልጄ ምንም አልሆነችም። በቃ እናቷ ጭንቅላቷ ተነክቷል። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እንግዲህ አስቡት። እኔ እንጃ ለእናት መርዶ ሲነገራት ስንት አመት የናፈቀቻትን ልጇን አሁን ሬሳውን እንኳን እንትን ለማለት እንትን አልቻለችም እናትየውና ሁላችንም እባካችሁ ለትላልቅ ፎሎ ላላቸው ልጆች አድርሱና የዚች ልጅ እርዳታ ተሰብስቦላት ሬሳዋ ወደ ሀገር ቤት ለቤተሰቦቿ እንዲደርስ ቢያስ ማለት ነው። አሁን ሬሳዋ ያለው ፍሪጅ ውስጥ ይመስለኛል። እና እባካችሁን ይቺን ገዳይ ደግሞ ባገኛችሁበት አሳልፋችሁ እባካችሁን ለህግ ስጡ። እቺ ልጅ የ4 ሰው ነፍሰ ገዳይ ናት። እነዛ ሁለቱ ልጆች ፈጣሪ ቀናቸው አልደረሰም ተብሎ ነው የተረፉት እንጂ እቺ ልጅ በሆዱ ያለ ልጅ ገላለች፣ እናትየውን ገላለች። እነዚህ ሁለቱ ልጆች ላይም የግድያ ወንጀል ፈጽማለች። ግን እነሱ እግዚአብሔር ቀናቸው ስላልሆነ ተረፉ። እቺ ሴት የ4 ሰው ነፍሰ ገዳይ ናት። ገባችሁ? አሳልፋችሁ ካለችበት ለህግ ስጡ። አሁን አድራሻዋን አጥፍታ ሁሉ ነገር አጥፍታ ጠፍታለች። እዚህ ሳውዲ ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። እባካችሁን ሸር አድርጉ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው። ለእህታችን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነፍስሽን ይማረው።
ኢትዮጵያ ያለች ክርስቲያን ነበረች እቺ ልጅ እዚህ መታ ነው እምነቷን ቀይራ ያገባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም የሚለው ነገር የለም። እባካችሁ አረብ ሀገር ስትመጡ እምነታችሁን አትቀይሩ። አይ ገረጀቤኛ ኢልማናማ ሄዱ ነማ ገድሲሳ ገድለጴ ነማ ጨብሱ ገረጀቤኝ ኢልማናማ ኩኒ ዳንጋ ደርቤ ጅራ ዲራፍ ዱበርቲቱ ዳንጋ ደርቤራ ዳንጉማ ደርቤራ waaqayyoon gara jabeenya akkanaa siniif hin kennin obboloota koo hedduu takka nama gaddisiisa gadda laphee nama cabsa gara jabeenya ilma namaa daangaa darbeera nama dubartii ulfaa obboleettiin keenya tokko dhalattuu jimmaa kan taate dubartii dhalattuun ishee immoo wallagga kan taatedha kan isheen marzii keeka waliin nyaachistee ajjeesti jechuudha akkuma viidiyoo irratti argitan jechuudha gara jabeenyi ilma namaa daangaa darbeera biyya orfii keessattis biyya ormaa keessattis daangaa darbeera hangana walitti jabaata ilmi namaa keessattuu dubartii ulfaat irratti dubartii waan hamaa akkasii yaadu jechuun hedduu si yeemgisiisa hamilee keessi tuqa hashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyu waaqayyo sin yaa wayyatu akkam jirtu anan buleettiin keessa nagaawwatu qaba galata waaqayyo sinis baga nagaa taata sinin jecha egaa hordoftoota kee warra chaanaala kee afaaraa taatan immoo subscribe gochuu maamila keenya ta'a egaa ka obboloota ko waan baay'ee laphee nama cabsu laphee nama baay'ee nama gaddisiisu hedduu nama gaddisiisa wanta akkasiin walirratti raawwachuu jechuun ilmi namaa anan beeku ilma namaa dhiistee bineensa bosonaa waliin jiraachuu si wayya jechuudha. Sa'aatii kanatti ati hiriyaa kiyya jettee eenyumattuu hin maxxaniin dhugaa siin jedha jechuudha. Obboleettiin keenya kuni kaa hoggaa dheeraa biyya ormaa keessa turte hoggaa 14 asumatti bultee ishee ijaarratteerti. Asumatti bultee ishee ijaarrattee osoo haati fi abbaan ishee obboleewwan ishee firoottan ishee dhubatanu waggaa 14 guutte. Osoo biyya hin galin biyya osoo hin galin waggaa 14 guutte asumatti immoo gaa'ela ishee gaggeeffattee amma dawudhaaf jiin ji'a sagalfittee ji'a salgaffaashitti guyyaa 5 isheedhaaf deemsaaf jechuudha. Kanarratti obboleettii keenya isheen ulfaatuun dhalattuu wallaggaati isheen immoo ajjeefte tuni dhalattuu jimmaati. Micayyoon kun duraan wal dhabiisa qabanii turan duraan goddanyaa turanii deebi'anii jidduu keessa wal dhaban jedhan wal dhabanii jennaan booda immoo atuu namsa xuriidhaatuyyuu da'uu geesse jettee mana isheetti keeka bittee mana micayyoo amma ajjeestee tana dhatte jechuudha. Abbaan mana ishee immoo mana hin jiru ture isheen nama hiriyoon ishee lamas bira jiru hiriyoota lamaa san jettee kan ulfaa san jettee keekii murtee fi kenniteef keekii san keessatti immoo summiitu nam'ee jira. Summiitti gootee jirti. Summii irratti immoo ijoolleen lamaa ulfaa miti waan ta'eef dandamatanii mana akimii jiru. Tuni garuu immoo dandamachuu hin dandeenye ulfa garaa qabdi. Ulfa wajjiniin dandamachuu hin dandeenye waan ta'eef boqattee jirti jechuudha. Akkasitti ilmi namaa garaa walitti jabaata. Maali garuu kun ijoollee sii dhiisee dhiifama sii godhee jira. Kan wallolleef dhiifama jettees waan akkasii irratti yaadde. Hedduu nama gaddisiisa. Ijoolleen achumatti lafa dhooftee ijoollee sunniis kan ijoolleen goddanyoota kan ulfaatanaati mucayyoo wallaggaa sanaa ijoolleen lama achitti lafa dhaanii tun immoo kaatu ulfaatatti lafa dhooftee gangarattee achumaan isheen hin boqattee jechuudha. Ijoollee lamaa immoo dandamatanii akimii jiru jechuudha. Kun gara jabeenya hagamii akka ta'e hin beektan nama 4 jechuudha. Walumaa galatti isheen kan amma silaa lubbuu nama 4 kan lama ajjeesteerti kan lama immoo hin duune bahanii jiru ijoollee sun jechuudha. Kan ajjeeste haadha ulfaasan jechuudha. Daa'ima wajjin duuteerti isheen jechuudha. Dhaluuf guyyaa shayyoo hafu hedduu nama gaddisiisa hedduu namatti dhaga'ama. Isheen da'uudhaaf yoo guyyaa 5 hafee yoo lubbuu akkasitti ajjeestu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Addunyaa tanarratti agam akka jiraannu beenu waan hamaa irratti yaadawan abboon fe'ee haa ta'u maali garuu maaliif waan hamaa irratti yaadan wayyoo hodoo waggaa 14 haati ishii abbaan ishii dhoobatee obboleewwan ishii dhoobattee maatii kiyya argattee dogoggaatu addunyaa irraa boqachiiste hedduu nama gaddisiisa waaqayyo gadda akkasiisin tinqonname hiriyaa badduu hiriyaa gantuu hiriyaa nyaattuu waaqayyo sin irraa qabu adiraa keessan obboloota koo eeggachaa deema. Baay'een gadde viidiyoo kana obboleettii keenya kanaan sagalee taatee hundi keessaniyyuu akka reef fincaa'oo kanaan nu galu jechaaran maatiin boo'aa jiranii adiraa keessa seerii godha akkasuma immoo obboleettiin keenya mucayyoo dhoolatu hin jimmaatuun akka qabamtee seeratti dhiyaattu lubbuu nama lamaa galaafatteetti dhugaa hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa waaqayyoon lubbuu kee haa boqonnaa haa kennu lubbuu kee haa maatii fi firoottan keetiif jajjabina haa kennu
waan jenni wallaalle garaan nu gubate kan arabni nu gootu irra immoo kan ofii isaaniitti wal godhani waan dubbannu wallaalle dhugaa rabbi hedduu namatti dhaga'ama obboleettii keenya waaqayyoon jannataa si haa qananiisu nagahan boqadhu maatii keetiif jajjabinaa kennu adaraa keechan obboleettii kanaaf sheerii godhaa